Yo, what's up sa inyo? It's your boy, Kinit Boy, liwat sa inyong baboy again. So, karon guys, ako ra isa, kaya nag-module sila. So, di na to, sugdan na nga tong reaction video, Heartbreak ni Skusta, Clee. Kundi pa nato sila ma-shoutout. Shoutout kay Gina May Almonte, Bash Rekla, Pearl Aiza, Alegre Pavilian, Wing Tion, Diana Rose Ladao, Bia Francine Bindanilio, Mitch, Karen Pangan, Galgao, Min Melissa, Norento Sai, Bibi Vargas. Shout out sa inyong tanan Shout out sa inyong tanan yun. Shout out sa inyo. So magsugod na ta sa itong reaction video no. Di na to dugayon pa. Skusta Clee. Heartbreak. Let's go! What's up sa inyong lahat diya mga Ichi Boy, Kinit Boy, liwat sa inyong baboy again no. So mag-reaction video ta sa music ni Skusta Clee. Heartbreak anniversary shirt cover Skusta Clee no. Ito na to, let's go. So, tugtog pa lang daan guys, tsaka na kayo. Sa baka mo kanta sa Skusta Clee, gina number 1. XB. Balloons are deflated. Guess they look lifeless like me. We miss you on your side of the bed. So, rungga na rin ko nga kanta guys sa TikTok. So, I didn't meet you. Na siguro na. So, yun. So, paminaw na to para ma-dugay na to. Kung sa katsada, ang tingog ni Skusta Clee. Bibek! Basta alagang Zibiana, may gigay na kanta. Ay, alagang Zibiana, alagang Zebi. Yun. Paminaw na to. Let's go. Still got your things here. They stay with me like souvenirs. Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Say that you love me, but that won't last forever. Hold outside, like when you walked out my life. Why you walked out my life? I get like The best kay siya mo kanta guys. Nanindog ang balibo tungod sa iyang kanta. Makaana lagi makariyak kag itong sa katsada no. Skusta Clee is number 1 dire sa Pilipinas nga pinakatsada mo kanta o rapper no. So yun. Abi og si Plujira ang kabalo. Tanong na mo ex battalion. Let's go. Paminaw na to tiwas no so. this every time with me. Heartbreak anniversary. 'Cause I remember every time. All these days I feel like Grabe ka, the best. Number 1, lupigan ang nagkanta ni guys. The best is Skusta Clee mo cover og music video. Let's go gitana guys. So, kung gusto niyo matanan ning full video niya, nasa link na ako. So, boss, no. Tanaw lang ninyo guys. you and me. Heartbreak anniversary. So, ngayon guys, dagan lagi ko pimples na si Bilar pa boy. So, yan, liwar. So, doon, paminawan na to, tuwas. So, kung gusto nyo makita ang full video, nakashoot cover ni Skusta Clee, ibaba na akong link sa comment section or sa boss. Let's go. Do you ever think of me? Oh, on these days I feel like you and me. So, wala ko kasabutan ni nga kanta guys kay English. Wala ko kasabutan ni nga kanta kay English. Di ba minara ka na kay Skusta Clee, basta Skusta Clee tsaka ka ni. Let's go. Heartbreak anniversary. Do you ever think of me?
So, kato guys, the best, number one. Sa mga tong reaction video, no? Sa Skusta Clee Heartbreak Anniversary, give one. Give on, give on. So, yun. So, please like, comment, share, and subscribe, and click the notification bell para updated mo sunod ang mga video, no? So, ayun, ako Raisa. Sa shoutout sa tanan niya, nagpa-shoutout. Let's go. Sunod reaction video. Sunod. Let's go. Goodbye. Peace.